Yemo bibi akwaba emfa emra Opemsuo radio Opemsuo TV aha ejina kode apagya patase na aha eye otumfo da bi otumfo kase asante amamre no se ne hemfu ni nyina aboa no na asante ankasa etumpon ne sent na nei yaba be pie patase wo hwe adwumade eda ya chi a eye otumfo Sasamohene hene na ayesa de fefefe ya ene ye hwe emebu na wa ha no ade se omani je adwumade wa ha yiye pa na ye ba ne ye didi nkomo ene emebu ni bia didi nkomo a ye be kona na ankasa ho na enso na nisu ade hunu a owa ode eye sa adwumade no ene na edi hu nkomo ne ahwe sede adwumade a oye ewo patase hei ebeboa eye mebuna ewo eye akode patase na ye ba ya hwe eye astrotefa na eye ewa ha ede ama mebunu no ye didi nkomo na se 35,000 capacity tum se esuyiye pa wo hwe eye facility ye wa ha ya esuyiye pa na ye be ko na ye didi nkomo ne abisa na se na nso ede poti ede pa ne kan wa amwa ye sa de kakakai ede ama eye kode apagya patase fo a omonso nyana omode edi ago hwe eye astrotefa ejina so ya teams a ebo Ghana Premier League ne kra no dodo na ni bi na no ada ye konso atere hu se de park no etie ukọ eye krobi etise ebrekum unya park bi sei ukọ eye tachiman ne kronkra keka unya eye bibise nti no se ohempon bi asori na ose da bi ma menye we mfa emoa eye memaya na eye ade papa nti ebekọ ne na enso akodi nkomo ne abusa na se na eden kra ne kan wa ema wa ye sa de emebunu ne kra no mo hu ye no sen ana mo fa no ni so ade hunu kra ekona nim no ene sen ya sen nya ntia se na ewo team ye be wura club house so ne ahwe facilities a ewo club house ne dia compare eye premiership clubs ni bi ezansi ye wo kotoko ye wo has ye wo mediema ye wo hat bekum Chelsea num ye be hwe na dia oye ne dia compare se ampa ohwe na anu ada ye wura o se tua be bi otoso mienu be bi akogye amakro bi asa no kodokobo boko na omodara bibia bi wo nti ye kone akwa ne dia compare ne say okay so na eniema a wa start ewo kode patase yi ebenya nsunsu aso ben ena ewo emebru ne sunti de achi na yemfa wonto facility nim ne yehwe sede na enso eye ama emebru ne manfo a omo eye kode apagya patase.
strong in my bravo in Sasamohene. So be na de share mu kokro baby me hu say enkola no so be ya nso mu a mu nyina be bo asesa na so be bi nti ne se krom ha enyamie ti no se me hwe ade a metimi afa akwa me afa so no metimi aboa mabunu nyina no me hu say enkola no ball bo sabe umu adia umunim de pa ne ball bo fa painting patase ne akufo se na just footballers wo pa te me de tumi ranim se da roma be se me tete mabru no bi wo ha ma no okay ti edum bembe so bi ne se nkola na ekoy anim me se ne na da roma be se me ye sports stadium or air complex e be chen baba yara na sabe me de shere en munyam ti park ni din de Opemsuo sports complex. Wow e sha se mfie mienu ni sabe o da ne man free chana ya na delay kakra se ne Opemsuo na mokoya mo se mo fa fie ni mfimfin ama mo se ne man bebre ku ho a afina ye ba be install. Okay. Ti nkola no anti na ma yesa ekoye ni mu yesa adwumade kakaka we si ho. Se fa no ye hu so fa so. Nkola no bi start here no start free ko from ma sabe mi nkola no bi eduo mu kwa mono ne akwa aba also be can supporting management no ama neno sabe enemo kase ya yetimi anya nipa free ha sa momo a ono ko national and the 20 I say I can see omokobo na 20 no ka ho eno akura nwanwase we see omo co trials no 5 goals pa na kola na she sa ni swadi de na ma hunu ya se meye na ma fa nkola no e ka bi eda mu achi na me so ma sen ama mo duro ben so fi se sabe obi nim de sabe obeto nsu ama obi daachi e bi akakra de bua wo mu no e china no mu ayedefo na omo so ba abeboa nkola omo de achire na sabe ma e tu sana mo ya de more kakran $500,000. Wow. The projection here $1 million. Now you are rishim say afiwe remuno and son Opemsuo be ba be cut a ribbon so they were sharing. Na ye popular standing. Wow. Yeah, kono 1 2 3 class 1 class 2 class 3. So okay. This is a drum Opemsuo a de kanea ni nyina BCC. Mkoya mu se carpet ni biaka. Busumi ya mu ni nyina aba bedu. Okay. Bedura almost lights no. After the next step on air tracking. Yeah, tracking no. Yeah, tracking at the same time you see popular stands no. Wow. The popular stand your project yourself say busumi mienu bia ebesi baako. It is up to December ne dey. They say the surrounding nyina na esi awie. So na ebesi awie. Okay. Until Sunday Europe Baha 2026 na abibia no na say the park is in good governance to govern. Funny enough, say Ghana companies it is arbitrary. Yes, it's arbitrary. The who ye be no be who say I no bet me akase oh. We the person me fa who can be na advertising me so me cost for obi amai. Wow. Nyina ye me company. Company every Charlotte Fields. Okay. And na boa say you wait me aye bibi sa si wa ma Bruno. Atini enya omon anamonche bi asiso a da chi no sabe obi koye odefo a obekai se me madaroma 2 years Sasamohene de ma me na me de ewe na eguso aye edo makai me aka o makai me maro hosem ya sha se no ewra ma ye kwai se
yɛmfa sword no mmɔ fam no invite I inform one persuasion I invite DC no Ukraine 100 bags of cement to cry promising me sankai. Wow. So me say enye wo munti na me ye adwuma no yes me ye say me say me nana no bi betimi anya na monto bi agina so enenye nwanwa say ahia ade asimfie miensa na under 9 under 20 no yetimi ayi ni power ha ono watimi ahye okọ trials keke no watimi ahye 5 goals ebi see that organ so they sabi yetu ebo asini ehwe nkora ne ya nkora no so be ye odefo amaye ati me nwene MC ho ana say prime minister ho ana say president organ dabi oni ya no pa so they say omwa oboa oni mi nya be boa ma ono so sabi enmonyam hye ne enimde na wo manimu no ebi aka no santin wo hyira wa hwi hia oti ho na de oso opeso de na ho betwitwiri wo no ono so aba ono so de ho na hyira bi aka no sabi men kasa ma menua no mo na emo metu omofo sabi obi wo sa enimde no so opeso e bibisa o mebusa me okay na me so men hye no nkran say we ya da chi no ebeboa wa enye se obusuani sabi menana no mo mi offers wa de hye obi enu obobo but ahokwo na e wo krom ha no ye se bia de ahokwo na chichiko me de hye ba ko pe de sabi obobo no koduru akira sabi be de ne ko se Uganda se hwan na de ne ko ye ono so kakra okosua no ho no o de aba support ne nana ya se ya owura ya yenya no a e friend King Solomon ono ofri menana na se de façon ni bisero no sure eti se ahemfunu bi oho no mu se menana bi a mobo ntimi nya na nana no mu gro kro ma no so yo mu den omu ne nam no mu basisa ti se omu asasere da ho na sabi omu betimi a develop dia aye bibi se ama maburu no mo ho na o memba musa me chiro mu kwan no kwan e fa so a ebi kura no mu de ende aye less cost because they say makuru manya experience no so na just matimi abo mu de enso aso ate okay ni ma bebre ho a sabe say enim say no be no a ade bebre self contractors o matimi aye eso so ni akofa engineer ya sabe ofri aban mu a wonim de so ade no ye we say ti say ne ye see pool kakrakai light kakrakai say de no so now say we the ama contract so they say the next time no say be obi ka so be ya e bet me recommend workers no mo free kromo and say monko na say be monko boa smasi see contractor no say be wodo no je bi a 1 million series no so what the my contract they be an any power the man 500,000 Ghana cedis that's that na also cost above for that it say minua mo wo me masantima asanti ade sabe irada Roma na odisa nim de we share mensa ya meye obia peso oye bia akwanya no wo ho onye mesusu ma kire no de menim no ma kire na ma ono so atimi aye aboa nkwala na mo ba keep maintaining no Brodies charity begins at home when a contractor na sign contract no na sign ma wo de shame contractor no ye na shame so the next 5 years no be maintain ya to make sure say not to the standard because Rome was not built in a day. Yeah, crazy way, dia home fittings kakra ba kopim 5 years and sun ye wi. Ni nyina na ni da ha. Na ni be wo ho a kopim say sabe ade be complete. Complete so no nya wo sa. So, satem na so afa nipa sabe o mu sua. So, o mu sua na montuo na wo ye to maintain every process. Na no ya na me ko work ni hu bibi I don't go tay emutimesie ozo miracle akuma to ye won fidi a de yimu when de omogwe nkwa na ma SS na akogumu ye tracking ni wi a futuro bi ama ye yim preko ye won fidi a de ye mabato okay the same time so be see track be see oplastan uzi ya say as around to be a futuro bi anya access ma ete no akova
akova me de no yes sir okay eti say maintenance pa de ansana ono obegya mu say na say de me no wawie the final payment ni no na mama na training me nkwala no a ma me management no orego ha yabo akura ma no ho ono hwe ho okay so ode ne hu nyina adom sabe abusha penyin okromu a endo ono kura de ode na to say ne ka kire no say friend ka kaku ono hwe ho mai eti wono no so we handyman bibia wonum ye eti wono ana sabe e be mana tena ho on so training sabe workers home say electrician ho omunyina ono ne hyade sa enti e be di hu djuma ya hwe ya maintain for 1 year ni ode carpet goose say ode carpet goose 6 months by any 6 months no ya hwe say drainage system is it working? Yes, it is working. So it's ye say making sure say e be sa afibо e ye ba bia be say ye kutoka na anu bo wa na ba bia yiri that be it's not going to be like that o ma ye e be say hwe say nsuo to a e dey it be kwa ni nyina e ko even though a gotes ni mo asi no kran say la nsuo no kugina no ka che engineer aka che say enu de enye mo haw ye wo mfidi a e be push ni nyina out nti sam video no so ye nso ansa na obekọ no na ye nso ya yere ya to bi esi ho na it because that is the main problem say nsu atogu park no so na excess water no betimi akogu gota ne mu na ntimi akogu gota ne mu so e ana akogu gota ne mu na say san back fire na san akogu field ho na yin there because there be a unya machine betimi a blow gota ne mu ama mu aye hwe da bia nti nsuo to ya access ne beguma na so na nkwa mu yo na eko yeni wo ho pa Ghana football ya ade ye kwani but a system no aban the police work and as a boss here any address okay because MC say Sasamohene for ye ko ball baby na ye na mum na ese ko high police so ni echi wrong because you tear dues ma FA no eti FA no so mu equip every team no two ni na na police ni de na chi yes sir they see na no ayara husem nso sabe yewura adaroma the two me ekuta ni so ma hwe ne ma nso ya hwera de pa so ma krafo no ne ran hoda na me de mitimi hu say sabe wo mu de saa manyoso no hye mu nsam yesa ne no omunyina inkrasefo ko sabe obia o free sabe ye kazo obi free city pa obe sa kwa yesa no ebi nsida sabe football I can see ye de gigi ani me support baba yara also support a friend say that Atlantic I dey know say e hye me amenibre we grad the start a match na makum nipa so say e dey esa nti mesre so madaroma mbahwe na mama broadcast na kosro okay na sabe obia hunu bi say saa na montwe na nkofo no ye no ayi krasesem e bi nsibi na nso so FA no so be make sure say team bia tunu basa also a mass security theatre sabe za ne musika na nso mo na so mbe say ye boye ne a ye boa wo mu dia mo kan kire na sabe dues bi say bia security e bia tu basa ye ntua 3 million ma police for the police for ni echi and so ho mama ya because ye nim say a free country obi atimi ye the opebia to be exporters there to be speech bi ope na re na wo speech a support a wo ye no e obi ahinu to be se kan share the bottom be kon and you are wrong to say ni addresses are issue that's it ya ko na de meka no me say we die in crasisem so me ma kotoko ya ko popo sabe they see and Ghana mam kra bin si da so supporting group pa na sabe dua bi hu mre bi afase kan so de awo or this year how
ebi nsi da so anya aba nti anya aba no sabe ode the moja na ode apa sa freedom no ho ebe ma sabe Ghana Security Service for no so ahunu anamo also mutu na sabe wo matimi aboa ma Ghana anya ntuma pa efra because Ghana football there ya re kra ya re ade say ntokwa na yenka say Ghana nkwa na BSC first ebisi ba bia that's you hunu say obi atwese kan I want yonko so eti we nyina ye measures a sabe appreciate for no so mu to kwam sabe bia the security post be si o uremu o say check wo eniema bebre a wake up call to the security service in Ghana. So remember players no home buying, no more supporters no home buying. That's it. I am and so more money me supporting group no. And me team masters no. E bet me a boss Sasamohene FA €100. E be say me call first division. Okay. Man nyamo some me €100 mint me ra. Yes, me run an team one. Na so sabe ya model no say yetete na de hye na mano a obi akura ehunu say sa model mo a sa yen yetime boni ebi nsi da say yen ye da second division na sabe ya free national yen ni baba kwa free national ni akoni a 5 goals ebi nsi krada enro mo ko boyfriend and then no boyfriend match enro so na akoye 6-0 ni nyina ni baba ko na hye it is such a player no also sabi ye bon €100 sure na sabi it me quite right mo ko tena platform so na mo ya na mo so €100 kakra sabi to ba bia o se de boa mo so masene na mutimi yes ada rubo no yes ya because mo ye FM station bia sabi we are seeing na team sabi true mo effort no sabi ye nananom so bi betimi ati o mo ne wo abochire se o ma yese net tumpon Pache feme Amin Ah Mohammed. do feme Gwame board member ma Sasamohene Football Club. Oh okay, board member there ne. Yenya board member ye ne be din komo ba komienu bi na ya hwe. Ene ya ba be piem a ye hu se na na ye edifice fe kama yi. Edi kan no dan na mo ka as a board member then na wo ka e de a che na. Oh asedan ye de be manana se nyame nhira no ma ne nkwatenten ne ahoden. Na o ma ne yokoduru na ba bia onya eska no so nyame on ma ne homo na na adwuma so onto nsupangu so. Okay, elimza wo in depth details about Jumedia Elkoi capacity ni yesan da be na ye hwe ni se be wie mo start Jumedia no kra brebe pacho ye start Jumedia ni last year. Okay, but bibinti nkanya sankana na wa wie dada. Okay, ana capacity no so ye 35,000 capacity. 35,000 capacity. Wow. And you say we share the kwa ya we be 70%. Okay. Into your stance no. And our stance no so the anana we say go assume ni say ending of December there. Na ya we ending of December 2025 yeah. And our park no so anye football pitch nko. Okay. Your friend is saying basketball court bebem and a track e bitumrika. Okay. Bibia wo mu bi. Okay. And our facilities no so ayo swimming pool bibia ewo ha. Okay. Our players no be training ewo. Oh okay. And no board member komo kakra oni yedi. Juma de me gidi se course no mabunu a mo ye e de amo no ebi mo abehwe. Feeling it saying ombe hu juma de se ya ezanze susa no obi anim za ukoko kesi mu a na hu sa ne manema we. Mabunu na omo bobo na omo si akama Sasamohene Football Club no ombe hu ye no feeling net saying obi ani agi obi a oba be hu park ni bia na ni agi even obi free crew mu akwa no betwam na hu se juma de se na ekwa asmo ka ne se ohene nyame nhira no ma na hoden. Okay, nti crew mu ade obi ani agi nti ama yeso ye tu ye ho se yeso ade papa bia ba ye krum team we no e sha ase no abo team na captain. Okay, ama nana yura wona matutu kwan bibiri. Oh wow nti me baaye no na ye se nana project a waye no enwanwa nti me hu ye na me bo Gwame board member amanye se team we die o se me ba
na me so me beka ho na eboa na team ni gina na so no hu se sebi enye obi na betima yesa de na ye no nti no so di ani gye ene ahofama etoa so na ye bom pae se nana Yankopon o ma na hoden kese onto no nkwanem because enipa bi say die ni kwa se Yankopon frɛ no ntem kra but ti am here ball no abobi da we a huge investment and I unim a car a walk football running more players no only mudin come one on one then come ben any players need zanze o player bia o me dey ball me boade jimani obi won so tu no ho asi wo say me ball no na nipa o heme no anya me so mfa so only mudin come ensem ben na ne o mo kana players no kra no o hwe o mo adwene a sign o mo dwen inu ya me da ase the players me no mudin komo me no mudin komo bebre me mo hu say football a time any edible sure. If you are not ready, just stop. Okay. The pay you may be. Nti se wo bo na se waye wa adwen se wo bebo na se wo de kokoasa wo ye ni biala ebe biala nti me momu hunu de wo wanim. Okay. Se football no wo de niema bi keka ho se bi ensan ne ma ne niema emwa. Sure. Nti wo jai sa de ne to nchen na wo be yete se popoba eno de wo live life. Sure. But the name no de we are under Sasamo. Me your team manager. Sure. Your team wura ho. Nana Otimpie Aben ototo mienu. Sasamo pending hine wo ho. Sure. Ono na wo hye yase. Yen ye boa ama wanya baabi asi na okina bi no waka say enam yiwura Sasamo so enam so meduru ha. Okay. Lastly, mame embisa o say a project. Yeah. Ufa football about a investment na we here. Is a young NTSL say to a national team, national under 20 camp. Play and motivation ben or the bread a Sasamohene FC. Mini amesa do asibi. Play and idea. Mama Sasamohene FC. Koye nim. Okay. The modern Montina national team for no. Ehu na obo match we Sunday na de chinya no say e ma kola ne bra. O say to the last season Ojigo King. Oh, okay. Medi league. Oko o share 4 goals. Osa Ojigo King no ho. Ye say offers bebre ba no ho. Ye de betu ye wura ni be wura se ye nya abotre. Sure. E ma kwala na ma ye mpre ye ho. Ye de say woni tua say eja. Aba ne de be ma na ko. But ye wura ka se ye nya abotre. Okay. Ampala kwala no sa this season. Osa wo 11 goals 4 assists. Wow. Oko national team no. Wow. Ye nra eno mo de first match assist no. Enra omo share 6-0. O share 5 goals. Wow. Enti akwala ne de wa motivate even the players now mo ne chi no. And me coach training grounds na e super. Okay. Bia ni age. Say ni nua no watimi akwati wo mani ewo. Yeah, we no academy, coach team, say coach a range from under 10 kosi 10. Hwan kra na betimi aba me pese me ba team ni mo kwan be so na mefa betimi anya team ni mo ria. Me nua me da do ase biem. We no second division club. Okay. But academy na ye de be attach ne de emrepam ne yewura ma awesi agoya so mi se Nyankopon ye na dom na ahoden ho na owie complex yi. Okay. Na bibia start ya obema ya chance ye be ye nkwala ne academy net dan ye be senior play e bedroom lebi no team no ye ni so ade hunu bebre bedroom lebi ne kura professional players be free amanone aba nti omu no so be bnya omu dan na ye ni nyina ya draw e wo. Okay. Wow. It is the second division. Ghana ye how about your maintenance? Work team manager, team no be equipment, be na wo so. Even players maybe on better crown team manager na o hebe bia team no better. Maintenance. Ghana ye how about occupy maintenance. E kwan be na team manager through ne board ne mpanimfo amakanya mo fana facility a enti say ma protect abo ho bai. Yeah, me da wasi bi menua. Eno de e board ni ayehu meeting be 5 times. Okay. Because yewura a huge amount of money and no dey project we. And na yewura nya onu ni na busuafo nti yen mabunu no enti na oye ahye enmonyam. Nti me ne me board no ya tena se say Nyankopon ya adom na se yewie facilities we ya ye be make sure say obi betima ba abe je ha
yɛbɛgye sika yɛbɛpɛ nipa baako a yɛgye ne di yɛde ne bɛkɔ yɛwura hɔ yɛwura soso ehu ne sɛ ɔno so ɔgye ne di na bibia yɛbɛsa yɛwura ma ɛwesɛ gu yasom sɛ even or the China for kora bɛba ama ɔma bɛ kyerɛkyerɛ nneɛma akwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ maintain ni adeɛ na yɛyi yɛnua baako aka ho na ɔmo ne ɔmo so kɔ no ma asako ma kɔ kyerɛkyerɛ ne nneɛma because yɛwura adeɛ we a wɔyɛ no ɛda na koma so sɛ ɛyɛ afebɔ ɛnyɛ ɛnɛ ne kyenan na asɛm nti yɛbɛyi obi yɛwura ayɛ ho hyehyɛ nyinaa wɔ hɔ yɛn so board enemy as team manager no yɛn so yɛ hu meeting upon meetings ɛwɔ hɔ